magkade gurut takali sidendreng almarhum kacaramana wakalinga iya tu napaswede to na melo ilaga melo mi ikan danikan apa majato tahu ko de gana pasunda majah tay surloy magalu nasa ako nang ribaw surlo makbalu nasa ako torogi hindi kami na jama tahu mate namatay akalam desisa gaga iya simulan iya sila na jama iya tahu make tu majato napaswede tu na magala te makareso magala te sampadi majato si kumatan relada apa ona pahalala mana pokok tulia na tumadeke nasa iya ko seko mede na siya gisaro aya na tutuli tambah iya na tumaja jadi iya tu buat napaswe melo ikan dalikan dito na nila ipatatin jadi na iya mega tahu makokoy kung kakasalahan marejine mamilo adampa ang kato ito makada pura dia wadampa ni pura na sa wadampa ni tapi de na to si sumpo na makpa maniro de mo adampa ni sa nito jadi makada pura di wadampa ginasa tapi makpa maniro de pernah si adampa ni itu si sumpo milimana yan na to ampay na dobolo halal dihalal betuangan si halal ni liman na nasaba jama si halal kati atin na nasaba memaafkan paan katau mak jama bami tapi si gari mo isina ini mencigo itu bawata mako itu iya de na melo tarimai kemudian ia mimatoi di tauge pak saya mohon maaf ya dina mitala data macarama nasaba matu posumi pesawat pulau manokori jadi lawite jange paling tidak cukup satu jam makia jadi iya ridi rupa tawe narik kotomelo milau adampang makadaka dua tua salah pak makada benar iki makada alena salah to surun lo milo adam pun angkat to makada de alena salah dewa adam pun ikutanya alena lo milo adam pun de nakor ko patunju agam makada ayat wa afina anin nas adam pun rupa tahu denah kada suri lau milawan dampeng tekajak nagamai jadi aja tak kada alena musuruh de makada itu pandite ia kui ko salah ilawa dampeng ko ia ko tahu salah at dampeng maka kira-kira ko makir dia tu nasi salah teh ko makir alena je salah ia ko alena salah adampengan ya ku makan iya memang to salah illa adampengi dina to mapengira dina ka masalah ko makiro to tapi ya ko parita agama wa afina aninas adampengi rupa tawe dina kada sure lomilo adampeng apa tanya ki puang iya na to ampai icet ko puang Allah taala tau suruh ni tau lo milo ada pengokole makada alena musur lo milo ada pengokuya na cecala da puangan ada iya ya tu nak kada aya wa afina aninnas ada pengiru patawe dina kada suruh lo milo ada peng ya ko ki puangan Allah taala kasala na suruh ki puangan Allah taala milo ada peng tapi ya ko piru patawe layak dampeng ni tau salah ya kuini salah lau kini lo dampang dia nanti nasi salah tau jolo kegai di erotau madan isi salah nomor si di tomak beli bola dari si salah ni iya ini ke tomak beli bola si salah agan nasi salah nasa namanu naje to limen ya boleh nak cari paripa manuna makre guru terkali sidin almarhum
Iya memang tu ko manuk na bali boleh nendre o ko boleh de tu nak bisa kaje. Dia nak bisa kaje tu. Madan itu agak kuruket jampak jolok na palutu made. Makre guruta. Ia ko jampa mi manuk na bali bola mo kwak demu. Aja mo bisay tay manuk ni. Apa macai ko tu? Demu na mo bisay. Guru cara bahasa guru itu. Jadi ya kok jampa ni manuk na bali bola ta uko adeta aja na tay manuk tadi say adeta na. Ya kok tadi say adeta pacin itu pak ini punna. Jadi kok tay manuk tadi say manoko ki apa manuk na tay jampa. Tabahan ni. Yo po ini tapay sasay manu na aja bali bola mana sekarang nama firman na dia dulu jampai makku memang yang kedua ada pi mandari pala kita we yang kedua tanah tanang mandari mata na po bali bola matek kay takke na lokol rota na to ditak den na daun na tak den na le madun rumi daun na bali bola na to disering ni apa oku metia se naon ron tanana monro dauna tapi ia ko agama pak ia ko pahlawanan nonro itu ero kage perbatasan ia ro takke tamai oku bolata dan tanata ini punna ia ko mak buai ini malai buana ia to miro lokwe anunna tawe anunna apa iya ro urakna lari lokwi tanata nonroi marala jadi sidongan na ya tu halala yale tu mateke sidong tapi ya ini dari pakai angkato neto tu bali bola maka sekke ya ko makuai paona tapi ya ro na paning lokwe nu na tawe kapala na malolo ya ro na saya na rujuk yala imondri pilok ko nu ay bali bola make makajak ni mila cakatan deto gago kumanisan ha deto gaga jadi makanya mereka tuh gaga pak deni pakai saking tingginya adapta misalnya mapiara bali apa sanaro angka kolak balena bali galutta apiar bali ulawa atau bali nila melepak ni balena natakko usiloppo nalempak rubah marutung bitauna naiya ruwae ella hilakomana ni galutta lolo bale itu jadi mati kay wae mati katibale iya ko manuru dasar denawat di dia tu punana galu dia tu nak punana kola male ya ro baleta nanya tu iya baleta nanya tina tiasa kali manggalete tapi kita tidak boleh nasama makara hade nasama baleku makare de iya ro balere pura kamu tandrai makare de ini tu apa makara balena tahu itu watanam tapi kita di timur tidak itulah hebatnya akhlaknya orang Indonesia tapi mako kualita dena rubah on kata kolana dena rubah nalai ada rubah nalai makanya ku pasang ini makun rayehe pakon tak kamala kita pamen atau pak jambak bale ya nang kabale na polen ni tatanai maka ken curu ya kontak yo nae itu kan aku kalau bana tawe iya itu tanai apa iya na anu hara yandre de na matu de na wija pangajari na deje na melo iya namo mapangaji makwe aja takkan korobawa namo kohe mak baje det pai tawe talai cidi tapani kanto ni cidi
namo iya tuh. Iya, dito kagak ko rin rin. Iya. Maka putih ke masyarakat memprotes nasam korupsi pemerintah, korupsi bupati, korupsi anggota dewan. Ya tentu lima kali korupsi pak magampat tatesi. Talinya bagi ki ya konale dia tapodani makna namu iko cama korupsi toko. Apa itu mak pagi kayak mulai ni mani dua. Jadi matangrat tuh aja na Pak Mega tuh makor kulita we minita nalena masalah. Iya. Loki botingnya hati-hati ki. Aja nih buku bawah ngagagan natin na parewa lo bulan. Oh bahaya. Itu kan lupa. Denule mak baraka emu denule nandre anak ta aja makanya baca nandre lakaita ya natu nama dari salingku iya bayi mandre deje kelo ini betenang iya ini upasan nih ya topa mak baraka de namo maga tandre na tantangan tanta itu ditenang nasaba anu makanya memang jadi dia tu anu haramnya, anu masalah, narekotan kota kali, nalucaki hati. Ia natu dari bisa pasilia ngake kamakanja ke kamaja, ia nanu mega makokot. Iya, mega arwah desalinku, mega tu makur desalinku. Iya, makanya terjadi lakitam. Tantangan sekarang besar. Dua kadama raja nasabak memang perbandingan narwane makun raya 1 banding 7. Enang karwane pura mak bayi dicikir tenang anak darah di katawan. Tante jamu tamalah dan ditahu ko anak darah ya pak itu tuh nanulak dan anak darah iya tuh janda bahaya lah. Tak pamadari mas sabotase. Apalagi itu magala mati tuh kilo mako bahaya lah itu. Itu jadi Pak Mega itu mako apalagi sekarang tidak ada jarak. Nasabah angka siasat TikTok, angka siasat Facebook. Oh, nanya Mega kita mako patawe o kumana mo ni Facebook nabawa kong kamasalan. Ima pengiwangi lakainya tak pemaki gua status aku menyesal. Wah. Maki gua status mana aja nasab aku menyesal. Seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan, ternyata kau begitu. Wah. Aku malah gambar lope-lope pecah. Naruntuk dudai nasa watau mak pengiwangi. Tak pemaki gua komen sabar say. Iya napak kasolaman. Dito ka ko di. Ha? Mega. Mega. Pasangi angka masalah tak jangan dikasih masuk di situ. Dia solusi apa tuh? Iya, kita tahu Pak. Ya Allah, pertama kau ya Allah, bantu aku. Oke, semua. Nadenang kana de pagaga ko hadesa sa hadesa na de gaga malaikat na utus ko ang Allah Ta'ala mencatat doa di Facebook de gaga atau kana di daruntu de gaga malaikat bertugas mencatat doa di Facebook de gaga iya di ko to masampaja makana kong kamasalah sampaja kemudian yang kedua magi je rona matana tahu mak dampol ni padan na rupa tahu magi je rona sisala tahu magi nang katau madarwi dia nulis si sumpungi ternyata cik di bawah angka sifat sombong ko ilalan nawatakal oki ati monero lasati ya apa itu lasan nati dia itu nabita dia nabita menggampang ini salah nati itu iya nang katau ngita deceng na to makere-kere lasati na niya to. Ang katau lo
oko palako super siruntu agotana na pamapir magwa status alhamdulillah kita diteraktir sama letting terima kasih teraktirannya tanpa makomi dia melu siaca tania tahu melu yacan alena malasati apa denioli jadi tania tahu tania alena itu malasa mendrite umrah ure matawapa mapapoto kuyolo nakapai nasa alhamdulillah dapat rezeki bisa melihat Ka'bah secara langsung na setiap manusia yakin. Ternyata melu yakin iko mapat dia pada di bawah. Loh. Tidak makin loh. Ya, jadi yang kata kita deceng nato namampat dia tie lasati na tu bali boleh malioto na setiap na cicilnya tu. Maka na cicil na ternyata disuruh wajah. Yan kaya tu madece kita we nama pajau nilalan atau itu makere-kere dia natula satu dia napita tapi irasa dia natu ampai koko tasawu makreta pandete balik jadi si balikan nak kota sawu dibalik biasa dibalik ia kumui tahu we madece na majanya wamu ikut tu burai beli sedang boleh deh, pak ikut tu malasa. Ya, iya na tu ampai kota sapu dia tu gaga istilah makan di. Biasa di makan maseke tau? Iya maseke. Angka kata biasa yan makan maseke yan. Biasa kata makor tu, asal itu seke minyak tu. Sitongan na tu kota sapu dia kata seke. Dan orang kikir itu dan yang ada itu orang tamak. Deka gabak na tu masike apa sitongan na tu deka tau masike tau magala ni milaw itu kan ya kumakaraki masike ya tanya ya masike iko magala milaw aja negara milaw tan dia masike ini kemalasa ini pak magala ki mampeleng aja negara tilau tanah dia masuk ke tuli talen ni negara agaga maka jadi kau tak tahu makna tahu pasik ni ya karena aku tahu pagala dan tilau iya pajan itu itu makna kita masuk ke karena tiku magala tilau ini nanti nasa satu nasa anggota dewa maksud ke dia nama sekya anggota dewa ikut itu tilau aja negara tilau apa magai yero dalle nampak lebih rezeki itu cukup dan lebih jangan kena kurang kita biasakan mak bere ya sudah aja kita biasakan itu dia lagi aja jadi tidak kena dia dulu ulya khairum min yadil sufla tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah apa dia itu gak tahu mak bere mak koi mak kumanang mapala jadi dia kotaling ni tahu barang tak lumpuh je galak ki masih dekat galak ki masih dekat ni kamu sumbangannya mesti taman ya angkamu 500 juta degaga kasih ratu alhamdulillah berarti magalak teh sumbang luar biasa masih kita mampu menibati na panitia pekerjaan jadi AC nama kanja modelnya na yolo makanya alhamdulillah syukur ki jadi tonroiwi aja na ramalami bataloma dari jama loki masigi na ramalami ewai setan ewai balisi atoloma dari jama aja kasih salah mak di bola bali bola nasa mamage mate mo tu tahu bali bola atan itu mewai ki bali bola atan iya ku ya rotai tataja pole mabelai mate nandre adi bolata niga turun dikit bali bolata iya na tu ampai nabita ya ko jadi si salah mak bali bola angka resepna aga nomor sini resepna saling berbagi oh ya ko man nasubali ki tabawan aja tandre jolo ko dita bawan makomoro batete ini
Ha? Mawatami maje makokoy na samaan kasi gulukas. Iya tu gulukas lama ditau sekke. Apa iya ro biasa dega gulukas? Ya ko malibale te ko pasa tatalu na nasi mawari ko monroy. Jadi na pura na nasi tapana bawa bali bolana. Itu makanya nasa masola bang itu ko monroy. Alin kasi bali bola. Iyo ko makokoy patami gulukas. Macala matan na malayo ko nila manca giesa beri pasu padahal teh beri bola teman rat kecok ladang mak depay mako to mega de panaki gua dena lagi beri bola na nasang patami gulu kase makanya to tiang re ko macak kei ai tahu kat ni memang to ya tuh jadi matan rat dia nang katau angka gulu kaso ko bola na tahu seke ya tuh tapi yang kata dua gulukasna yang kena dua gulukasna nene na tahu seke ya tuh dek to kagak pe anakku memang ni je iya nah iya tu dosa bahaya dosa mak peribola nasaba ya ko angka agak-agak inasu nang maui bali bolata nasunasutta na macina mandrei na deni bawang madosa itu padahal ya komelo ya no pak makre ya lo sal mana keingat na minang mami mau mana mina sunasutta tapi de karena termasuk macina mandre makanya kita bawakan nyape kong kagagay nasu pak tausakan minang katawan bali bolata iya tu ampai komeki runtuk barangka ya nang kaya taki gua tabawang itaw malunra tiyan re ko pak dire taw malunra biasa ki manre sanggara balbola tamalin kucilo kana sanggara maloto tapi yan rewe kanjak paga iri maki gua sanggara deje na pada mage pura ni nilaw do ang malaika mana subali bali boleh pacika na mga kabolong rasuna malibu-libu mo pa bali din na mapacik tapi sisan na yan rewe kanjak pada na iman na subali bali rupo na inasu mga kapit ko malibate tapi tidak din na makanja jadi komeki ko malutra tabawang ni bali bola nasa makuran ni nilaw doang ng malaita yana tunah kada yana angka tahu magala masjid ka si sele bali bola bertungan nasi lele maka mabela ipole lasa yana angka tahu palasa cede nakar nasi asapura cede nakar nasi kolesterol nun leka apa tahu kan di itu aja muka tak tersinggung kamar kan na kolesterol tak ada sama naya na jamos tas betul nah nabita makada as-sadaqatu tada paul bala yang kedua dau mardakum bisadaqah dua hadis saya maka nabita as-sadaqatu tada paul bala yaitu pasti sedekah na tolak abalae yang kedua dau mardakum bisadaqah guraini rasamu nasabak pasidekah iya nama gala masjid kaya roga gawa ramparane angka carepana iya ko masu carepana mapaccingi iya tu ampai sakka carepa pak tak agar rasa bersihkan hartamu dengan zakat berarti ya kolak ka isakka mapaccingi iya nang kagaga monro nama carepa berarti carepa ya tu jadi ipassu ina mapacci iya masu yo nak carepa jadi aja tersembarang malah sakka apa itu ustaz magala malah sakka aja dinano pak carepa iya tu sakapitara tak bagian ya ko ameleki seperenam kamu tak seperenam anu mencari apa ya tu iya na tu ko yan ri mak dopati di na nelo manyam
mas sampayan din ule husu itu makanan Allahu akbar deke na nelo madece mako manibate itu isol de pajayi na anu macarepa iya jadi tapakan jati ya ruwaran palangi pasu isaka na pasu tawaran palata ya kong ka dale ka makada marajing apo di ustasya di sareke maka gampang reke ya nang kapolata lagami mani 2,5% tapasal taki buara ni reka ni khusus tapatama ni ukur yan ang kasita maga talaga si 2,5% tapasipulong ramalapti mato na padapaso di ko ramalami mapaso ki ramalapti man nadati suwat tuna o ayo manyam Pak Galo din namin takapan na panin tawlo o panin ni wah nakanet tulalo iya tuh ACW tuh nakan na 5%. Dito na sa 10 apa iya kuragay man mo galutay. Iya bikin ita na bawang na patore wala mulai matingro na pakarili manibuak-buak bawang. Deka tadi kompor tadi como nakan na sa 10% itu. Tapi na rekode iya kuragay lay kompor lay como lay ale kokona yuruso. Ibuka mapatana na tama wae ya kumake itu 50% kan. Dito na mereka 5%. Ya nanti pasu saka kapana pasu memang nih. Apa iya tuh saka tawana memang tau kasih. Ya magali apa sagalupukul. Dia maluang katuk upenano. Magalu na. Tasa kami magalusta sila macara magalu matokka. Iya magalu tokka. Makanya mau magalungnya Pak iya na tuh magalungnya Pak namake cuma dari Pak Galu madareke dan kita udah tahu na syukur iya nah sedihnya na siya hidup postas lo pernah kada siya kami majike mampu nah sa talupante kada siya lupa nah sa 20 kali dapet na makabi ke mana kagigede mo syukur iya makati kataw makararike Pak Galu talupante minapano na lupa 20 karu na kada siya hidup Pak iya kene 20 karu mutala na patalupante di mulupa wadi ko manareke nakataw mako dito nga nasyukur iya syukur ki papedale na po Allah Ta'ala iya to ampay sakka wajai apa iya ko deta pasui mesti nala po Allah Ta'ala nasa baka na lima to tau iya natin na madali ni kabalakan ni gaga nasa poy nanre balaw paresa iya tu balaw pasti na sakka ni apa deta wajai sakka na iya magalu pa kumanre balaw law po dami to balaw kumun ni kana putuk orang ko tuparay kada hi aja mo andre kapipun na yeto law pasu dia sakka na galuko urang taw tu pasu sakka na aja mo solange to lo sapa ko galu na tede na pasu sakka gandusu tahu na ito terus sama-sama yo ketubalongi galu na de na pasu sakka ina lo muamba ura ya wajah itu sakka na ada namanya Pak namang kali baca aja na tumabela Nabi Ibrahim lagi denan rei api laitunu patapulo sona patapulo wanina denan rei api nasaba sinina andre melo enandre nasidakka jolo na panandre laitunu api patapulo sona patapulo dina dena marigaga nasaba sifat nami api matunu nalagga ipo Allah Ta'ala sifat dena tunu dia itu nak kena po Allah Ta'ala upancagi ko balaw lomuan ri asena nyanu de iya tu balaw pasinga niya pak ceti madereni apa hak na tawuen ko kui tapahan dito ka Pak Galu mo kumakasete ang ketua Basnas mencari Ustaz Dr. Wahidi Ngarapani itu kuniro tala takutan siya ada sekena ke guru ta Ustaz Jamal tatanay opo ki masigelo ini kong kamasalata puiman lo tatanay aja na sandro tau madam sandro minoli nanya ko sandro minoli ta pemakosu oh dia na mati to di TV tu aku dia na nasa anu
wadialan ya. Itu deh. Iya ko sandro tu talu ni. Iya ko dena kada gesa-gesani anak walina wadialanna. Yan itu. Nang katau malasan asa iya anak walina. Karena sandro pa makoro dena kita natana. Tau madang nasai anak na natayan niya. Maka dia rupuna boleh dapat iku sandro tau dia pernah kena bayi niya tu. Sandro punru to. Makanya kung ka masalah ku imang tasuran ni laudon ni yana tu ampai to matot tadiolo melo ino galunge mak baca dong melo imat tanang mak baca dong kemudian mak batik mandre sebaru mak baca dong melo sino galunge mak baca dasi melo lete bola baru mak baca dong dia magalak-galak mak barasanji magai pak donang apa ia kui pandre kui mang patapulo sona patapulo dina na pacapu ko tanna na salamang kaya ro andre di na paja ni laudon ni malaikat ya ko masampaja ni kui mang manca di baraka ayo na tu apa yoli kui malo mak paja na pe pasaja ngandre tabahan apa melo ko mandre tapi ko toli kui mama paja na de nandre gati de cinina katoti mana sama somok kak tanya aja somok barakak na andrewe apa oku itu patolak balana tak paham nih pak ni kato aja itu tahu salah paham memang pak mak baca dawa dia lagi aja na po di andre tahu materi ya toro na palin na dina ko tanya ya ro ya ko mati tahu dena andre kasara apalan namanya andre ko andre ku iman makanya komiti mampa baca doang tatalipogi pu iman nasuaga tapogi pu iman pu iman aja to sinano nasa anu tu napugi ada tomatele tapi per si bawa wa pau tasa biar dia anu imannya nama padiwatan dina koro apalan nani makanya tomato teriolo alusu na andre letu tapi itu nih jika apa baca doa mau kumiri oh mereka mau apa angkat aja itu pasalai asal bid'ah itu nasa ngandre kupure baca makoro pura jaru setan si balika ipak ya pungka andre nade ni baca ipak doang ya natu nandre setan jaru setan ya kupure ilau doang dia jaru setan apa pura ilau doang apa setan ni matoma kan iblis pulangnya Bu Hurairah maka dia kau baca ayat kursi dia utamai bolam dia ulek garu ya to gagai kau baca ayat kursi apa karoma sakka nagaru-garu nalai maka dia iblis baca ayat kursi dia ulek taman ini tu ampai kau mak baca dong kita salawat fatihah qul huwallahu qul subhanallahi binas napali pulani kan kau ayat kursi kemudian pak dong ngasalamatan ya kau baca doa selamat tanai punna na bola baca doa ngade ya baca doa selamat dalam rangka aga lente bola baru tilo dong malioto baru tilo dong baca doa ngade baca doa wadiala ini gasan atau mateta yano tilo dong ni pak mega toti mah baca doa ngade baca doa wadiala hani alam sodo sama sendiri awe enak tu tanangi tak pernah nampak mami alhamdulillah awe namo malaikat malah saulu tu mak kadani kada tu kiri kau tidak bisa gimana kadani kata ngahaya makanya itanai ni gasan na tau mateta maka almarhum yano pauni ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa khususan ila arwah tapunya sana Syekhul Lillahi Al-Fatihah baca ni kul Allah katalu pani ku petama orang napa ilau don ku baca doa salama aga salamakan na ilau don epo tapak barakah tapak jadi atas syukur tapak salama olehnya tenang itu didoakan maka dan kata je tama barasanji ustaz angka matoha desanya tu barasanji
Makanya kita de panasuku tapat natasi de tau na rekode ne yase papuji na lokoria na lokori sini na sewa-sewa. Makanya pemelio to mi tahu ko na puji to na de pana barasanji jadi sebelum nendre to na rampe-rampe jolo na minta tadi salawa supaya mak barakah. Bolana denen reki na rekode na barasanji. Botin paru sebelum sidat pe mainena barasanji ko jolo. Iya, yana tu ampai yang kaya sama barasanji ko botin paru. Kama kira. Jadi ya rotomatot tadiolo jiki ni hak desa nak burui napa kemana nyoko sinina onron. Lete bola bari mak barasanji menjoto baru mak barasanji botin paru mak barasanji. Pokok na demeto na sabak ia ni hak desa napake. De na suku tepat na de paniasa atau matapa si dia tahu na rekode na yasa ipapudi na lokoria daripada kepada keluarga. Makiro jadi kong kagaga pak nabi ta jolo. Yan na roman jadi dasar. Ito. Ibu iman kita suruh tapi gatoti mapayoli baca doang. Pada ni rona wasak na sama marepay. Pakon itu madari langsung mani halu itu. Kato teh baca doang, baca doang wariala. Ni kasan na wariala ta nasa mana? Tahu pusat tu ya tu. Iya na rumah cawe makada indokku atau amboku ya koto mobi nenekku. Tilo dong ni. Ya ni ko makada ya mana magampang. Akadani kedua orang tuaku dan para leluhurku. Malulung mana? Yaitu siko layawai anak-anak dan keturunanku. Ya itu tamu kecoba selama. Ya ko layasei orang tua atau nenek dan para leluhurku. Aja tak ada. Ya nuto. Apa diulu tu imange di gadapong aja akada bani kedua orang tuaku dan para leluhurku. Nalamana nila tu nenek telah tu copona. Ya ko layawai anak-anak dan keturunanku. Makanya ko milodongi aja na tatumpu ko anak mapuncul lah dari pak donat akada ipun tapas salama anak-anak dan keturunanku. Nalaman ngaku terleyawa. Ina tu nani gatau anak naman anakku aku na mata. Jaman kan kabaca. Nasabak ini laudong makanya itu nadia ni laudong mana tu aku dan keturunannya ke bawah. Para anak-anak dan keturunanku. Bahkan yang keluar dari tulang sulbi. Ni laudong mana. Ya ko ni laudong aja nama ponco galuku baine ku latenku ma ponco ada padongnya. Tamane mami ko milodong itu ustaz ko milodong pakampung malaikat itu milodong. Si jana malicat. Serang. Jadi angka ini terakhir. Ia ulang nikah ulang ngepa ipato. Ulang ngepa. Bulan pemakai ulang ngepa di bulan Hijri miladi itu bulan Nisan. Biasanya bulan Nisan, bulan April. Ia bulannya dua agak makan jalan dah. Nomor siti waibosin na ulang ngepa. Makan jalan. Jadi bosikam may matuk tapi ulang ngepa di bang. Kenaliwan ulang pengepa dia nani pakai. Apa timangi waibosilan supole langie. Patimalan sumipole langie. Aja noko capak na pangata langsung dari langit. Ya kung kabola tapalak na, kung naru tapalin na bakoro yase atau pantingnya. Tapi gunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Bakoro dia pernah dipakai, pantai dia pernah dipakai. Iya kok angka pantai tapura tapake kantong plastik tali, satu kantong plastik mecelak melupoy, tabukurangnya ro bakoro. Napa tak pakai mapatima. Iya rowae nama tu talai makanya ko ni doangi ipatami ko botol aku aja. Doangi agi bacanya surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan Al-Kafirun masing-masing 70 kali. Maka sih nak kena daripada usul bagi kesiratu. Fatihah
aka 70 kulu Allahu, tapi berturut-turut dia. Fatihah 70, selesaikan hijau 70, napa lete lako kulu Allahu aka 70, napa kulon subra bil falak 70, napa kulon subra bin nas 70, napa kuliah wal kafirun aka 70, napa ayat kursi wadito ayat kursi jolo, napa kuliah wal kafirun wadimo sisele dia capak. Tapi yo nak kuliah se dino di sisele Fatihah jolo kulu Allahu kulon subra bil falak kulon subra bin nas wadi ngayak kursi napa al kafirun wadito al kafirun napa ayat kursi masing-masing 70 kali. Napa itu tuh salawat aga gunana iya ko angka tau ya tunasa nabita ayat Al-Quran iya nakia sawai Quran iya ko pura ta baca tapatamu ko botol aku etitai iya ko dena macino pada ya wae aja ta pake apa angka tuh salah bacaan iya ko dena berubah warnana to 5 didimui wae bosye berarti Fatihah dena ganda atau lebih nih tadi cicam ni bacaan dia nama dimakan baca jolo si polo napa lo mandre sandre na semadu pesini pantarung itu tidak bisa mesti satu kali duduk dan hanya didoakan satu orang tapi bisa diminum banyak orang jadi ciki ni tahu ni lodongi tapi wadi ni tahu yang penting pura ni dongi iya ko angka tahu angka lasanna maka dia nabita narik po iya mupake makura wa bosie bulan ngepae air Al-Quran na dena saula samu deka aga doktor mulit pasaula samu dena aga doktor wat iburai ya nangka tahu deka aga anak-anak metta purana botti metta purana malakai mabaini na deka bijanda maka da doktor emanan de aja tapaturannu iya banna wa etinu pitungesso setiap maghrib dengan subuh tainungi selama 7 hari tidak terputus iya koman nipiki nita anak arwane poleki sapaki anak arwane tapiarai na yalemi anak aku pengalata tapi ako manipiki angka anak makunrai iya raki anak makunrai nampa yalemi bija-bija tapi iya ko tidak aleta matampu atau koko ngananak natadeng langsung menghilang berarti dari matoga ke bija-bija itu langsung isyarat itu. Kemudian ia kuya wae inunge ternyata malasa tau madisi minungi gang kasih tahu denakan na ila sama kalian inilah yang disebut dengan air Al-Quran namun tataro 10 tahun itu tidak bertumbuh barakatnya itu wae Quran sering saya dulu bikin ya tahu mananya nasa marik paka dia pagagawa gua tapi kan mulang ngepamu may tamu waktu namo pa yang penting mulang ngepa apalagi kung musiwan ni Jumay way kanja niya tapi mesti pati langsung maka wajib dia tustas dia na marigaga na mo sitak go mitino cicam minum ya lapak buran ni matong yang kedua iya tona ulang ngebe angka puasa asanna puasa sunnah Syawal kenapa mah puasa di pagaga annang nasona maka dari dia Tuhan desa berpuasa di bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal pada nareko to puasa si tahu jaja takada iya ronangnya sona puasa pada kusitau ni be maki pak dekena puasa Ramadan 30 hari dikali 10 berarti 300 puasa Syawal 6 hari dikali 10 makanya 60 jadi 300 tambah 60 360 nalalanna si tauge 360 na asot makiro na sabatas sige ibadah kali 10 manjadil hasanati falahu asyru amsalihah kemudian puasa Syawal ya jadi tajamai doa maka wae kapo ya puasa kala kustas migay kapo asera sena magampang puasa Syawal bawan ni tanyakan ni puasa kaba angka tau pandrita
maka dia ko ulas sawal mo jama macioto di puasa sunnah sawal. Nah sebab makarami hak desa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tabahan nih. Maka berturut-turut deh. Kemudian berturut-turut tajami jolo 2. Napa sita paliwa talunga sora pasi jama 2 atau cini dia nama digaga Pak mandali tu mega boti ko Syawal. Dari mega boti di apa ulah pema dia boti teh Pak maka itu matoka ulah cipi. Angkara makara na cipi kato ba deh biasanya ulah cipi ulah macipi magi na macipi uray na pake di na maramalan de pagaga saldo na nelo si joka jamaah haji nelo ti solori mega tobot tingong pula sawal jadi mundrin na yaro aja na jo mapabot ting apa jamaah haji si nelo jamaki yan na ito nakarayo mapaboti mulai cipi batuangan na iya ko mapaboti ko ko to cede itu pasolo mo ano to menos solo na dede solora di jo ko na sawal kamo pa sesana ramala cede kau padi sesana ramalangi tapi yan na watek ka na jamaah haji situ melo ilawi melo inori pa melo manja jo ka jamaah haji melo tiale bokong Nili solori, ayaja niyo mapaboti, pak macipi duyo ko tu. Nah, iya na tu nasa nila cipi. Pak di matok mapaboti, tapi tak 10 bisa guna solora, tak sabaran. Pak macipi. Nah, makil Nabi itu kan menikah di bulan itu. Dia jatakan nama jaya udah, makanya cuma tomatot tadi dulu akan aja musis saki, paliwasisa ni dolo. Bahannya kemudian penutup angka to sampaja sunnah utaka asalnya utaka pembebas degaga hak desa akapa imasum panadita kecuali hadis sholat sunnah utaka nigi jamu ya sampajan nasen nabita ya ko angka lasanna na angka tengah mana tahu akan diberi petunjuk supaya ada yang bisa mengobati. Yang kedua ya kongka inranna insya Allah nawajah itu sebelum mati. Yang ketiga ya kuya sampajani na jama tahu kalau sulit mengucapkan sesuatu sulit jamu maka dimudahkan lisannya dan diberikan ilmu hikmah. Ya kongka kepala desa bisa dia ada sambutan sulit masuk pada sunnah utama. Ya kongkan anak masih sekolah pesantren na elok ko mancing dipacar ramai suruh jaga sebagai sunnah utama supaya dimudahkan di sana. Jadi aku bulan sawal ini ternyata puasa malah perhatikan dia bisa pejani. Sholat sunnah utama namanya. Arwah rakaat napa? Tak 2 rakaat di daerah salam. Tapi pangukuna puluh Allah akasa 15 si rakaatnya. Jadi 15 kali membaca surah Al-Ikhlas 1 rakaat, tapi dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Bisa langsung 4 juga. Jadi semua tungkak rakaatnya 15 kali surah Al-Ikhlas. Ia kukura di gana dia 2 rakaat. Nang kasih kiri na subhanallah bihamdi subhanallahul azim akat 70 baca. Napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad akat 70 to. Napa kinilaulah. Silakan berdoa apa saja. Ia nariyasa sampai sunnah utaka. Wadini jama ko tahajjud. Ini akan sampai sunnah tahajud sekaligus sholat sunnah utaka. Pagumpunan ini na berubah. Ya koso ita ni jamai okui duha ita pertama. As sampai sunnah duha sekaligus niatkan sholat sunnah utaka. Tapi pagumpunan aja terubah. Kudu Allahumma terubah. Angkat kisahnya, kualena pengurutan memulkundama, penulis kitab Al-Mughni. Angka anak muda pemasere, nakan dapat 5 mata, yakin maknati kanker mata. Masuni batu matanna, masuni losaliwang, karena bernana bagian dalamnya. Masuni batu matanna, angka tengah mana dokter tidak bisa burai. Nana jamai ya sampai ya sunnah utakai. Sama dia kata bisa burai, na jamai sampai ya sunnah utakai. Magi na pura mas sampai subuh na liu-liu na takok manipi
layan ni cuy oko imam luku dama si sanna na manipi ni cuy na para ko na sapuru manyamatan na mako ay pa nasadingi na sapuri mako wala hitame yo na matay sau silalona tasela mana tawe nasa aga mo buraya ni matamu nasa imam luku dama mamicuy ina kaya gataw matapko nasa naliwa bela na bola na kita ko maka bela kampung na aja buka pau-pau nadena kanalok ko nasa de alena buraika itanay maluku dama maka angka na muda ko masere malasa mapan di mata iko gare buraini to ngamoga aga na sa luku dama iya ko makadai ya to anak muda iya buraini iya to ngatu apa pura ka masampaja sumu mga jingaji maga manyawatinro nangka nabita pulika na podanga makadanka na muda abici matan na saulasan nabita mamici suroy dan diludahi na mga kudama dalam mimpi puraya rumoto ibang kudama we katulu-tulu ternyata anak muda itu sembuh yan na nasa topan dito maka daya kong kalasamu na daya kata mulai buray pasti angka tahu ya lipat tunjuk nanya tuan di buray itu. Itulah gunanya sholat sunnah utama. Tisa mo carana na to? Tesa ni. Waktu na ini mani, waktu duha wading, pura loro wading, yami ko duha, wading pasiba duha cica menijam na dua lolongan. Yate pasiba tahaju cica meni masam pajang, dua dia na. Ini akan sampaja tahaju, ini akan sampaja sunnah utama. Tapi ini rubah pangupuna, puluhan lagu kasar 15 masih rakan. Jadi maka pamu bila to Pak Jallo aja mo tak kula lawan Allah samad lam yalid wa lam yulad aja mo tak lima tak na kula lawan Allah samad ieu ni pakai doh ya tangra ka bawang 15 setiap satu rakaat 2 rakaat 1 salam dikerjakan akasih ada jama ini menibawa ya ku cicam itu le cicam nah ya ku tule minggu ya ku tule sosok paling bagus. Tapi ia nalaba ulah Sawal tapi sawi karena sholatnya saja bulan Sawal ini. Ia nalaba ulah Sawal dia nalaba di jam. Hanya sholatnya di bulan Syawal. Ia narupa melalui mengimajin apa baraka itu Allah Taala. Jadi bilawi kita majamati pada tenaga cara modernista ya minta jabat tangan nanti makali ini supaya saling berjabat tangan semua. Itulah yang paling utama dalam halal ini. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.